Kristo ken ka naganlang kadi intun Paskwa may anak iti Disyembre ket mailan sa intun dumteng maning Semana Santa agtok-tok kita puso awawagan na tinagan mo Diyos nga namarswakin ka pastrakem ka di tata palubusan nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka kayak nakam nga maam-amu tata pastrakem ita pusom di mo kadi nga paayen palubusam nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka kunam mata kabsat nga Kristiyano ka ngem kumusta ti relasyon mo ken kuana kunam nga tan nga am-among isuna ngem kasatnot kasingid mo ken kuana pagtok-tok kita puso awawagan na tinagan mo Diyos nga namarswakin ka pastraken ka di tata palubusan nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka palubusan nga punwen na ka ti Espiritu na sanlaeng nga po ken Dios nga si bibiyag palubusan nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka palubusan nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka kaya't nakam nga maam-amu tatam pastrakem ita pusom di mo kadi nga paayen palubusan nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka palubusan nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka palubusan nga punwen na ka Espiritu na sanlaeng nga po ngem Dios nga si bibiyag palubusan nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka palubusan nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka palubusan nga agbalin ni Jesus nga Jesus ken ka